Halo parlok kublisibun sa senpat bapilaya poima biang ya kani YouTube channel jonga tinga kermen na gue kapor so gue kapor pinang share o pinang like pinang subscribe kani ke video bang ko le menda kasing om de bang le ya kanu kanu bentahan ring ko menyerap ya kawi kalunging balamat ya kejing ya sibun sya kata kalunging gede na ka ko wi kalunging kaba ladu no ya kejing long sendrang jong wi kenaret hapor bidang le kai mo ban no kani ka electric shocks ki don ki number phone bakila ayang ni ti kani ka YouTube channel narator pinsa page ya kani ka YouTube channel kina ay number phone ni ini dengan sa phone ni ibentangan pan ya ibang detail cuki na transfer ikat bangala na ibor om bangala hendra om banga khlau ne om banga that ya ka jinglong jong mo hendra kat banga dai ibor dai jik so it ba dang jing ko jing kerdo dan bak ben jam no ti kum ni perlok an ko ini perlok. Halo. Halo. Oi, Kong. Oi. Ngayo kani ka number phone jipi na po YouTube la na YouTube ya na YouTube channel na Romo. Ti nga yo iken kat bangala e ka bon nga kwa ken beno donation ya ni hybrid mo. Ti ikerteng e mo. Nawan bantai ko na. Nawan bante kurba. Nawan. Nawan okay to kong ti ngamla re namar bang adi nani thainong po nang ni ngamla ar penwan ne kumni kumtai ridon em ka kenja Google Pay ni ka Phone Pay phi lang ba ka Google Pay ni ka Phone Pay nga kwa ken ben transfer banno kat bangala ai mo dai bor bari chunga Sa yakta mo na kondisyon na nan mo ta. Marbat do ada pot kan tan na le kin na okay pensa phone kang mo kong nga kwa kat bala ai bor banyarap i mo oh ito kublai pun ni phiru ti ini iba don number phone im don phone pay bo pli namar ba iko kali ta ikong iba kimi jung ta ikna nawan pensuk le ngomno yom tu tem kan mau shu to don bok ba inang don na kamet ba ko iba kya ti ngam tangkam ni perlo ngan ai kublai pun ni phi kat bangin don la ka jong ka bor tu ngin kasyan lem perdo personal parkur prakha praman pra kalong kasi khara ti tangkom ni kublai pun ngin saya kendu pat ha ka video sa like ba sana share ikni video jonga bye bye ngin saya kendu pat